Yes, ndagira ngo dukurikirane rero uko abaparakomando b'u Burundi bagiye bamanuka rwose mu modoka irimo iragenda rwose. Urabona ko ari abakomando rwose, ubona ko kuri ubu ngubu noneho rwose biteguye kuba barwanira igihugu neza cyane. Babona birukanka rwose n'ibikapu biremereye cyane, basimbuka imodoka basubiramo imodoka irimo iragenda. Ubona ko u Burundi noneho kuri ubu ngubu bwagarukanye imbaraga nyinshi cyane. Ubona perezida na madamu we barimo barasimbuka rwose, noneho bataguye nka kumwe kwa mbere. Urabona ko baje biteguye, babisubiyemo neza cyane, si menshi cyane rwose. Nuko bari kugenda bajya ku murongo rwose, bakora akantu kamucaka gake gake. Babona abakomando b'u Burundi twa parakomando, babona neza cyane rwose. Koci ku ruhande, ifirimbi rwose aberekera. Ndagira ngo bibutse ko ari umunsi w'ubwigenge inshuro 34. Habona rwose ku murongo hake cyane baturanijwe. Urabona urababona abarundi noneho ibi ni ibiki koko. Urabona abajenerali rwose bateruye ku bwinshi. Hano hari kajugujugu rwose itwaye abakomando, parakomando. Kuba bamanuka iyi ndege rwose imbere y'umukuru w'igihugu. Urababona, twizere ko noneho kuri uyu munsi Burundi butajya kubutenguha, baze kugwa hanze ya stade rwose, kandi ari ibintu rwose basubiyemo neza. Jugujugu rwose iri ku muvuduko mwiza cyane. Urababona abakomando mu ndege. Ubona umugozi yawutereye. Ubona umukomando yiteguye rwose. Mubona rwose ari kwitegura ko yamanukira ku mugozi mbere y'umukuru w'igihugu. Ndagira ngo nkurikire neza. Indege rwose ikomeje gushakisha neza ahantu heza cyane ihagarara. Ibe neza cyane. Komando rwose yiteguye ko yamanukira ku mugozi. Turebe, kugira ngo dukurikire neza. Yamanutse, aramanutse rwose. Mubona akaboko kamwe. Parakomando b'u Burundi rwose urabona ko baje biteguye neza. Babiri bamanutse, urababona neza. Reka turebe ko batagiye kugwa hanze y'ikibuga noneho. Urababona ukuntu bagenda bibirandura rwose ku mugozi. Bagezeyo amahoro abambere. Babiri ba mbere bagezeyo rwose. Naho kajugujugu cyashaka kumanura abandi rwose. Urabona yuko biteguye neza cyane parakomando b'u Burundi. Urababona mubona rwose akaboko kamwe. Urabona ko bafite amafiyeri menshi cyane. Mubona parakomando rwose. Gatatu akaba arahageze. Gatatu yinjiye neza cyane. Nkeka ko ari n'umukobwa rwose. Urabona ko ari umukobwa, nuko bitoje neza rwose. Dukurikire neza, dukurikirane turebe rwose. Urababona ko bagenda bakoranaho rwose muri kamucaka. Ahana sinyare rwose. Ubona ko ari ibintu byateguwe neza cyane. Noneho urababona ukuntu bagenda ari batatu rwose, burimo umukobwa n'abagabo babiri. Bisa nkaho bitoje cyane, n'amadarapo y'u Burundi rwose aziritse ku mikandara yabo.
imikandara baziritseho ga, kasike z'umutuku babona neza cyane. Babona kuri kamucaka bishyushye cyane biteguye kuba baserukira umukuru w'igihugu. Neza ku masari nubwo bari kugenda badahuza, nk'uko uyu munsi bashobora kuba biteguye noneho cyane. Dukurikire bayakora komando Burundi rwose, ko batarimo guhuza rwose. Urabona ko barasoje